namhlanje ngizokubona kahle ngoba bengibhizi kakhulu alibonga igama lakho amen bazalwane kwakuthene ngiphile ngathi lesi ngikhazi lasiyethe injulu ngivela kwashumayela kadumisa mangifike ekhaya kwakhathana isizathu ngahlala phansi nje awu kwathiwa yekuphinde uhambe mfana bengifake nakeni ngixoke amapayipi omthamo nami njengalabanye abantu ngathi ubaba uyazazi babukhamane noma umadloko kungaze ngabathinta eceleni nje inkonzo qala engiqala ukuhlangana ngani nebhamshela mengingaphazama baba ngathi ngiyathanda ukuya kodwa ngihlupha ngayo bazalwane niyathanda usensitivity lesihlele ezitulweni wafika umuntu esesitulweni nokuchaza sekulula sisho ubhuti wesihlalo akafana kama uyabona kwaphuma amaposta kuthiwa sisho upastor AB Shows indoda yesihlalo yabona nje uma iposta seMaritzburg kade ngiyona babhalile bathi pastor AB Shows ngezansi indoda yesihlalo futhi amnamahloni angisabi sihamba siyabhala sona ukuthi ngidlungile la wena ubhala ngani siwamba usuku obungaka alibonga igama lenkosi ngibonga ithuba engilinikeziwe kule insuku lezi ngihluwa intombi ezishumi ezayindila umnyeni alibonga igama lenkosi angifuni ukungena ezweni bekusho ukuthi ukugcina ngishumayela amen ngizokhuluma ngazo nje bese ngihlala phansi ngithi ukuthi zishumi zilinda umnyeni alibonga igama lenkosi njengoba zilinda umnyeni zihlupha ngento eyodwa umnyeni zimlinda nento zezo kodwa zilinda umnyeni wasezulwini zimlinda nento zezo ziyasuka ezinye asinalutho zikhetha ukungayi kumnyeni ngoba sinalutho ngibhekaphi baba ku-keyboard alibonga igama lenkosi hayi ngibhekaphi mkhulu amen bazalwane angena lo muntu ohluphayo kulo muntu othanda ukubhekapha kakhulu amen mfana nje usemncane kakhulu ngathi bangisho iminyaka wathi ukuba buchama nathi hawu kanti umncane ngathi umncane baba ngina-29 nathi hawu mina ngithi ubaba ngathi hayi nje ukuthi ngisuke ngakhula ngibizwa ngopasta kwayinamanje bambiza ngopasta abaningi abanye beze bambize ngebishop angazi ugogo yini amen bazalwane only 29 years kodwa into engenzayo ingenhla kwabo ithi namasekhaya baze basho bona uSney bisane nabanye bathi masifa nje awukho umngcwabo mawungekho yithi mina lithi iBhayibheli abafike abangcwabane bodwa anginanzonqatshwa yimina ngalibo futhi ke manje bamchamana sakho sesifike isikhathi serapture mina ngeke ngize ngife mina ngiyohlwithwa futhi ke yikho ukusebenza kangaka ngingalali nala khona semabengele khona ngiyohlutha kahle ngisethempelini likaNkulunkulu ngengihlwithwa ngilele embhedeni angikhulume ngey'ntombi ezishumi bese ngihlala phansi ngibonga ithuba engilitholayo nje kusesekuseni ey'nhlanu ziyangena eJerusalema ngoba phela sefikile uJesu bakuthathe ey'nhlanu azingeni ziyofuna amafutha inkosi noma yiphi ngazi ukuthi mina ibe yiduna ibe namapheyisa anduke ukuthola umyalezo from enkosini udluliswa yiduna kanye namapheyisa kodwa into engithusayo ngale inkosi izizela yona emnyango mayizwa khali lokho izothi iqinisile nina anginazi